umunyezamu wa mbere muri Mozambique Hernan Silwane yamaze kumvikana na ekipe ya APR FC mu masezerano y'imyaka 2. Ubu byarangiye. Ni inkuru yatunguye benshi. Uyu munyezamu wakinnye kandi inshuro 2 zose agakina cyane ndetse wanafashije amakipe yo gutwara ibikombe bikomeye muri Mozambique. Koko yaba ari we gisubizo muri APR FC yari maze igihe ishaka. Mbere yo kwitegura CAF Champions League 2026-2027 APR FC ikomeze kudukorera udushya. Ese ubundi byagenze bite kugira ngo APR FC mwegukane? Kuki yasezeye kuri bagenzi be akababwira ko agiye gukina mu Rwanda? Ese Ishimwe Pierre Hakizimana Adolphe ndetse na Ruhamya Nkiko bo baraza kubigenza bate? Baraza kuba basigira gute? So muri iyi nkuru rero tugiye kukwereka uko byose byatangiye, uko byagenze inyuma y'amarido, impamvu APR FC yamushatse cyane nicyo uyu munyezamu ashobora kuza guhindura muri APR FC. Iyi nkuru rero irimo byinshi bitangaje utigeze umenya, batigeze bakubwira. Reba uko byagenze byose kugeza ku munota wa nyuma. Ubu kandi icyo ngusabye ni ugukanda like, subscribe niba utarayikora, ubundi ngakwinjiza muri iyi nkuru ya za transfer zatangiye kuvuza ubuhuha muri ekipe ya APR FC. Ubundi hari ibintu bibaho mu mupira w'amaguru cyane cyane hano mu Rwanda, ugahita ubona ko byanze bikunze ikipe iri gutegura ikintu gikomeye. Kandi ubu ngubu nibyo APR FC iri gukora, kuko abantu benshi bamye bavuga yuko APR FC nta muzamu ifite, nubwo bo bafite abazamu bagera kuri 3 bose. Mu gihe abafana bamwe rero bari bagitekereza ko ikibazo gikomeye cya APR FC kiri mu busatirizi cyangwa hagati mu kibuga, ubuyobozi bw'ikipe bwo bwari kure cyane, bwari buri gushaka igisubizo gikomeye hagati mu izamu. Barabyitegereje neza, ndetse amakuru yatunguye benshi nuko APR FC yamaze kumvikana n'umunyezamu mpuzamahanga Hernan Silwane. Ariko se ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Kuki APR FC yamushakaga cyane? Kuki bishobora kuza guhindura ikintu cyane cyane muri gahunda ya CAF Champions League ku ruhande rwa APR FC? Iyi ni inkuru rero ifite byinshi bitangaje. Hernan Silwane ntago ari izina risanzwe muri Mozambique. Ni umwe mu banyezamu bafite ubunararibonye bukomeye muri Afurika y'Amajyepfo. Uyu muzamu w'imyaka 27 yakiniye amakipe menshi akomeye cyane harimo Ferroviario de Maputo, aza no kwimukira muri União Desportiva de Songo. Aha yatangiye kwerekana ko ashobora guhindura amateka, kuko mu mwaka 2022 yafashije ikipe yo gutwara shampiyona ya Mozambique. Ibintu byahise bituma izina ritangira kuvugwa cyane, ariko urugendo rwe ntago rwahagarariye aho ngaho. Uyu muzamu ni umuhanga pe. Yaje kwerekeza muri Black Bulls, nayo ikaba ari imwe mu makipe akomeye aho ngaho iwabo muri Mozambique, aho yaje gukomeza kwandika amateka. Nk'ubwo mu mwaka 2023 yaje gufasha ikipe ye gutwara igikombe cy'igihugu. Muri 2024 ho byagenze bite? Nta kindi, bongeye gukora amateka, batwara iyindi shampiyona. Ubwo benshi batangiye kuvuga yuko uyu mugabo ashobora kuza kurangiza umupira we muri Mozambique. Ariko inyuma y'amarido hari indi kipe yari iri kumukurikirana bucece. Iyo kipe ni iyihe? Utekereje iyihe? Reka ngomara amatsiko. Iyo kipe nta yindi ni APR FC Nyamukandagira. Mu minsi ishize amakuru yatangiye gusakara muri Mozambique. Hari ikintu cyari gikomeye cyari kigiye kuba. Ubwo hari nyuma y'umukino wabahuje na Chingale de Tete, ikipe baje gutsindamo ibitego 3-0. Hernan Silwane bivuga ko yasezeye kuri bagenzi be icyo gihe, ababwira amagambo make ariko aremereye. Yababwiye ko agiye gukina mu Rwanda. Abakinnyi baratungurwa, abafana baratangara kandi batangira kwibaza batese ni iyihe kipe mu Rwanda ishobora kwigondera uyu munyezamu wa mbere muri Mozambique? Ariko mu by'ukuri igisubizo cyari kimwe. Iyo kipe ni APR FC Nyamukandagira. Si ibyo gusa, uyu munyezamu asanzwe akina muri shampiyona gusa. Ntago ari byo gusa, ahubwo ni umunyezamu wakiniye igikombe cya Afurika inshuro 2 zikurikiranye. Yabonetse muri CAN yabereye muri Cote d'Ivoire, agaragara muri CAN yabereye muri Mozambique, muri Maroc, aho yafashije Mozambique kugera muri 1/8. Ibyo bivuze iki? Ibyo bivuze ko APR FC iri gushaka umunyezamu umenyereye igitutu amarushanwa akomeye
ndetse n'imikino mpuzamahanga. Kandi ntabwo birangirira aho kuko yanakinnye CHAN yabereye muri Algeria. Ndetse kuri ubu yongeye no guhamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Mozambique yitegura imikino ya gicuti bazakinamo na Oman ndetse bakanakina na Indonesia. Ibi byose byerekana ko uyu mugabo atari umukinnyi usanzwe. Ni umunyezamu ufite izina, uburambe ndetse n'icyizere. Ariko ikibazo gikomeye abafana ba APR FC bakomeje kwibaza ni iki ngiki. Ese biraza kuba bigendekera bite Ishimwe Pierre, Hakizimana Adolphe ndetse na Ruhamyankiko Iva bari basanzwe ari abazamu b'iyi kipe? Kuko kuri ubu ngubu ko ibintu bimeze, biragaragara ko APR FC ishaka kongera urwego rw'izamu ryayo mbere yo kwinjira muri CAF Champions League 2026-2027. Kandi tuzi neza ko muri CAF ikosa rimwe ry'umuzamu rishobora kuza kuba risenya inzozi z'igihembwe cyose. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa APR FC bushobora kuza kuba bwarafashe icyemezo cyo kuzana umuntu usanzwe azi uburyo bwo guhangana n'igitutu ku rwego rwa Afurika. Amakuru avuga ko yamaze kumvikana na APR FC amasezerano y'imyaka 2. Niba ari uko bimeze, aya makuru yose akaba yemejwe burundu, APR FC ishobora kuza kuba ikoze imwe muri transfer zikomeye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba muri uyu mwaka. Ariko se Hernan Silwame azafasha iki APR FC? Azaza kuba yifasha gukora amateka muri CAF Champions League se? Cyangwa ni igitutu cy'abafana? Amarushanwa akomeye y'umupira hano mu Rwanda bizamubera urugamba rukomeye, niko je navuga. Ariko ubundi icyo tuzi kwese kandi twemeranwaho ni kimwe: isoko ry'abakinnyi muri APR FC ritangiye gushyuha cyane, kandi inkuru nyinshi ziracyari imbere. Niba nawe ubona Hernan Silwame ashobora kuza guhindura APR FC, andika opinion yawe hano hasi. Ese yaba ari igisubizo cya APR FC cyangwa n'ubundi APR FC izahora ari yayindi? Kanda like mbere yo kugenda, umbwira igitekerezo cyawe, ubundi jewe